নমস্কাৰ দশম শ্ৰেণীৰ 5-2 অনুশীলনীৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছো আজি 3 8 13 18 এই সমান্তৰ প্ৰগতিৰ কোনটো পদ 78 দিয়া আছে a is equal to 3 প্ৰথম পদ d is equal to 8 minus 3 5 n tom pot an itu nai n tom pot tu ase 78 n tom pot tu ase n or man tu nai n or man kiman hobo kiman number pot tu 78 hai jehetu a plus n minus 1 into d is equal to an. Yet n man hol 3, n or man 9, minus 1, d man hol 5, aro an n tom pot to ase 78. 3 to ami hipale loi jam 5 ere n puron korile 5n minus 5 into 1 5 hobo 3 to hipale gole minus hobo 5n ei 5 to hipale loi jam 78 or pra 3 minus korile 75 5 to hipale hele plus hobo n is equal to hobo 78 aro 5 75 aro 5 plus korile 80 by 5 therefore n is equal to hobo 16 eteke 16 tom pot to potto or man 78 answer to likhile hobo aji ekiniye patak poralo।